Ngelele ngiphinde futhi nginamukelela kuNqambothi Media TV 18 engane zakwethu ngicela uma ukuthi uyavelela ikhasi ngicela wenze kufanele ucofa subscribe ulike bese uphinde uphawula ngemuva kwale nkulumo ezolandela. Uphumelo Bala uZulu waveza izindaba zokuthi uyahlehla odabeni oluthinta ubaba uDlamini. Lezi indaba zivezwe uMageba obekuyena obezama ukulandela udaba lukababa uDlamini. uMageba-ke useveze izindaba zokuthi njengenhlangano bese beyisungulile bayahlehla manje odabeni oluthinta ubaba uDlamini ngoba bakhona abantu asebephezu kwalo udaba okubalwa inhlangano iThuleleni TV kanye nobaba we-Action SA uZwakele Mncwango kubalwa nabameli abahambile bayohlola ubaba uDlamini. Ngale nje ukukhuluma kakhulu kwizwe nansi inkulumo ethinta uhlanga lwakithi kwaZulu ngesikhathi libeka nansi inkulumo yalaphana enkundleni yokuxhumana nezindaba. Imbono yethu eyahlukahlukene ngendlela ezahlukene. Namhlanje ke esibuya nakho nesoqhubeka nakho okunye sizokushiya ukuthi udaba lolu lokuzana lika baba uDlamini ngicabanga ukuthi abantu abaningi babonile kukhona abantu abahambile nabameli abahambile ngomsombuluko kusho ukuthi bekuyizolo abahambe eqala baya phambili bayosingatha udaba likaDlamini. Ngicabanga ukuthi bebe nemibuzo efana neyethu ebesinayo besifisa ukuthi siyenze. Sesitholile ukuthi ke laphana eNew Prison sekunesiphithiphithi esiningi kakhulu esiqhamuka ku social media. Abantu abaningi banentshisekelo nokufisa ukuyobona uDlamini njoba evalelwe laphana. Njengoba ke futhi ke sekunabantu bomthetho abangaphambi kwethu, nazi ke thina ukuthi vela sibona thina abantu bomthetho nathi besizosebenzisana nabanye abantu bomthetho abangakithi, kodwa ngenxa ukuthi sekukhona abanye abomthetho abaphambili nabezindaba abanye futhi abaphambili, umnyango ke usuvaliwe ukuthi kukhona yini thina esingakwazi noma esingakwenza ukuthi uDlamini egcine ephumile laphana. Thina sonke sesizofana nawo wonke umuntu ohleli nje obukayo ukuthi silinde usuku mhlazane kuthiwa uDlamini uyaphuma. Ilokho esesikufisa ke nesizokwenza njengamanje ngoba kuvelile ukuthi akusiwona wonke umuntu ozosingatha udaba likaDlamini, ikakhulukazi ngokomthetho. Ngokomthetho asisakwazi kwethina ukuthi sihambe siyovakasha siyobona uDlamini ngalendlela thina ebesifisa ngayo, noma siyoba nemibuzo ngalendlela thina ebesifisa ngayo, noma futhi ke noma kuthiwa sithi mhlawumbe besinofakazi thina esinabo ekufanele sibhlanganise nabantu bomthetho esisebenzisana nabo abamemezile ngisathi simemeza sithi sicela ukuthi wonke umuntu ofuna ukulekelela nozosiza engasiza noma ngayini angasiza ngayo. Bavela ke abantu ke abomthetho ke ngicabanga ukuthi ngizobala kusukela phezulu emthethweni kusukela kumajaji ukuza ezansi. Kuza ezansi bakhona bonke, kodwa ke abakwazi ukuthi beqhubeke beye phambili ngoba sekukhona vele asebevimbile ngaphambili, futhi hayi ukuthi bavimbile angakubeki kanjalo, abavimbile. Sekukhona asebeliphethe udaba ezandleni kubo ekufanele ukuthi ke thina sibahlonipheke, singadomboxi noma singaze simoshe lokho okuhle sebekuqalile bona. Ngicabanga ukuthi ke nina bendlovela amandla ke into esizokwenzeka kusukela manje ukuthi ke wonke umuntu usezolalela kulabo abantu abahambe izolo baphinde futhi bahamba namhlanje, sesizolalela bona ukuthi udaba likaDlamini baliphethe kanjani, izinto zakhona zihamba kanjani, imixhantela abazoyilandela nemigudu abazoyilandela abazoyihamba njengoba kade beshilo izolo ukuthi namhlanje bazokwethula lokho ukuthi bahambe kanjani lapha kade beye khona. Thina ke njengenhlangano njengenhlangano noma ngabantu abangamelele inhlangano lena ethi ubumbano lakwantu, asizukufaka isandla noma sizukufaka unyawo lwethu entweni eyenziwa omunye umuntu ngoba indlela zokusebenza kazifani. Abomthetho abasebenzisana nathi abasebenzi ngokufana nalaba abanye. Kufanele ukuthi laba abanye abangaphambili sibahloniphe njengoba
sekuyibo abavumelekile ukuthi benze noma ngayini abafisa ukuyenza ngalendlela bona abazi ngayo. Ngicabanga ukuthi-ke wonke umuntu owazi umthetho uyazi ukuthi-ke uma-ke i-crime scene isibiyelwe yabiyelwa, sekukhona abantu akusefanele ukuthi bengene ngaphakathi kuphela, abanye sekufanele ukuthi beme ngaphandle belindele imiphumela ukuthi yini ezokwenzeka kusuka lapha kuzoya nini. Ukukhuluma nje iqiniso asizukuba nawo thina ama-update noma ukwazisa abantu ukuthi kuthiwe kuyiwe ecourt ngesikhathi esithize, kuthiwa kuyohlalwa, kuthiwa kuyoziwa ukuthi icala lihamba kanjani, buthini ubufakazi. Angeke sibe nakho konke lokho ngoba asisekho esigabeni sokuthi singakwazi ukukwenza lokho, njengoba bese ngichazile ukuthi sebekhona abangaphambili engicabanga ukuthi abanye bakhona lapha ey'nkundleni zokuxhumana, iy'ndaba zabo bayazifaka lana, abantu abafisa ukwazi ukuthi uhambo lukaDlamini lokuthi aphume luzohamba kanjani. Kodwa thina sekuwo-ke lo muzwa ukuthi uDlamini mayiphuma, ngoba njengoba engale ngaphakathi akasewona owawo wonke umuntu, usengowaba laba abangabameli nalaba bezindaba kade behleli naye izolo nanamhlanje, nabaphathi belokhuzana bejele, nabo bonke-ke nje abaphathi bomthetho. Kodwa mhlazana aphuma waba ngaphandle useyoba ngowethu sonke thina abantu esifisa ukumenzela izinto ezinhle lezi esiyifisayo. Engicabanga ukuthi-ke nina bendloveni amandla kucace bha, noma bekuthiwa bekukhona umuntu othi yena unobufakazi obuqandula ikhanda, akukho akangakwenza ngakho. Ayikho into ongayenza ngalokho ngoba sekukhona abantu asebephethe udaba ezandleni kubo, ekufanele ukuthi beliphathe belisingathe ngale ndlela bona abafisa ngayo, ukuze kusasa bengathi kukhona abantu ababaphazamisa bese kuvela amagama ethu phambili ukuthi baphazamiswa yithi besilokhu sifuna ukwazi ukuthi uhamba kanjani, kwenzakalani, singasiza kuphi. Cha, asizukukwenza lokho ngoba vela sibona abantu bomthetho. Kodwa thina umuzwa wethu ubusuka lapha ekuthenini wonke umuntu uyazwelana noDlamini, wonke umuntu uyafisa ukuthi uDlamini etholakale engenalo icala ngempela njengoba eshilo naye. Kodwa-ke akukho-ke ezandleni zethu thina nabameli noma nabomthetho besisebenzisana nabo, akusezukuba ezandleni nabo. Bahoxile bathi abasezukuthi bekwazi ukuthi beqhubeke beye phambili belekelele ngoba sekukhona vele abantu abaliphethe udaba. Lokho-ke nathi-ke kusenze ukuthi-ke kulelo hlangothi siyigoqe nathi izandla zethu. Kodwa-ke ngapha ekuthenini-ke njengoba sonke sinesifiso sokuthi uDlamini simbone ephumile, sekuyoba yikho ukuthi-ke sibindi uyabulala sibindi uyaphilisa. Siyathandaza, siyacela abathandazayo, abakhulekayo, abathemelezayo, abathethayo bethethe ukuthi uDlamini engazathi engabuthola ubulungisa ngale ndlela le esifisa ngayo, ngoba eqinisweni thina besifisa ukuthi uDlamini asizakale ngaphandle ukuthi kuze kube khona isenti ekuthiwa likhokhelwa umuntu othize. Besifisa ukuthi uDlamini mayisizakala sizakale kusukela ekuqaleni ukuze kuyofika ekugcineni ukuthi uDlamini useyahlukana nomthetho nje sidalo, inkantolo akasayihambi, usephila impilo yakhe eze yongena egodini. Kodwa-ke ngeke kuze kwenzeke kanjalo ngoba kukhona abantu-ke engicabanga ukuthi njengoba sengishilo ukuthi bakhona abalihambile-ke, sicela ukuthi sibahlonipheni sonke. Nathi siyabahlonipha njengenhlangano yamadoda ukuthi-ke sebeyibambe kuqala, njengoba beyibambe kuqala-ke asibahlonipheni, sibanikeni indawo yabo beyilungisa ngale ndlela abayilungisa ngayo. Kodwa thina sisenawo umuzwa ukuthi uDlamini makuthiwa uyaphuma ngonyaka ozayo, noma kuthiwa uyaphuma kusasa, noma kuthiwa uyaphuma ngenyanga ezayo, noma kuthiwa uyaphuma emva kweminyaka emibili, sisenakho ukuthi thina siyafisa ukuthi uDlamini mangabe ebuya simlekelele, simsize ngey'nto ey'ningi lezi ebesifisa ukuthi simsize ngazo. Ngicabanga ukuthi abantu bonke banomuzwa ofanayo nonjalo. Okunye-ke ngizokubeka futhi ebalazweni ukuthi-ke okhona lapha uthi yena unelunga lomndeni wakhe, ngoba into enzima kakhulu ngodaba likaDlamini ukuthi lisuke lasabalala kakhulu ey'nkundleni zokuxhumana, la ngenelelwa yiwo wonke umuntu. Futhi-ke ngeke size sibeke icala muntu ngoba nathi silibone khona. Akekho umuntu esingambeka icala ukuthi-ke uthatha udaba likaDlamini walibuyisa ngakuye ngoba vele binto bisiyinto esibonwe yiwo wonke umuntu, ibingathathwa noma ngawubani noma ngayisiphi sona isikhathi. Kodwa-ke futhi-ke okhona lapha uthi mina nginelunga lomndeni wami
ngiyazi ukuthi njengoba liboshiwe laboshula icala elingalazi, laboshula icala elingazange lize lilenze. Siyazi futhi ukuthi umsulwa umthetho azange uzudlala indima yawo ngendlela efanele. Umthetho wamhlulela kwakungafanele ukuthi amhlulele, wamfaka ekhulukuthu kwakungafanele ukuthi amfake ekhulukuthu. Ongenalo icala ngempela ngoba sifisa ukuthi lapha umuntu asondele kithi mangabe sihamba isikhathi sithola ukuthi bethi abashushisi esisebenzisana nabo mhlambe namagqwetha esisebenzisana nawo ethi awu Mageba Qwabe bondaba ezitha nasilethela umuntu vele onecala owatholakala ukuthi unecala uthi ke ubufakazi buqanda ikhanda nikwenze kanjani lokho. Asikwazi ukuthi sikwenzeke lokho ngoba kuzobelela phansi futhi kuyobe kusibuyisele emuva. Kodwa umuntu nomuntu othi mina kunelunga lomndeni wami elaboshwa selineminyaka emingaka liboshiwe namhlanje ubulungisa likaze libuthole. Siyafisa ukuthi mhlambe kube khona ozosho ngoba sekukhona mhlambe ababili asebephumela ezilangalaleni noma abazile kithi bazokhuluma ukuthi kunamadoda amabili eyodwa isePitori enye futhi indoda iseqala kabusha lokhuzaneni empangeni. Yilabo bantu esisenabo bababili esifisayo ukuthi ke nabo sibalekelele nje bathi sizolekelela uDlamini ukuthi ke bebuthole ubulungiswa bokuthi icala labo likwazi ukubuyezeka kubonakala ukuthi konakala kuphi mangabe sekutholakele bese beyakwazi ukuthi besizakale bephume nina bendlovela amandla. Ngikucacise ke lokhu ukuthi inhlangano le yethu noma lenhlangano esiyengamele nezinsizwa ezikhona akuyona nje inhlangano yokubhekelela amacala noma yabantu ababoshiwe ngendlela engafanele. Ihlanganisa izinto eziningi kakhulu engicabanga ukuthi uphakathi wayo kade belalela izolo ukubalile kuningi kakhulu akubalile uphakathi wayo engeke ngiloko ngikuphinda mhlambe ke ekuyofika lapha esikhathini sokuthi sikhiphe wonke umniningwano wezinto inhlangano noma le NPO ekhona ukuthi izokwenzani yini ezoyenza yini engeke iziyenze izosebenzisana kanjani nabantu ikuphi engeke izikwenze iziphi izinto ezoyithatha iziphi izinto engeke izithathe lenhlangano. Kodwa ke futhi ke sisalinda ukuthi uDlamini aphume futhi samlinde ngelokhuzana ngeculo ukuthi sinethemba lokuthi labantu abahambile phambili bayolungisa isimo, sinethemba lokuthi bazobuya naye sonke sohlala lethembeni. Ilokho bengithi ngicacise nabendlovena amandla ukuthi ke kusukela namhlanje ayikho i-update ezoba khona ngokuthi uDlamini icala lakhe lihamba kanjani. Nathi sizolalela njengawo wonke umuntu, sizobuka khona lapha ey'nkundleni zokuxhumana mangabe kuyabhala emaphepheni sofunda khona, mangabe kukhona lapha omana lapha sikutshele nabasiki bebunda besibikela nathi solalela khona lapho. Kodwa thina sizokuba physically manje elokhuzaneni lapho uDlamini agcinwe khona ngoba umnyango uvaliwe manje. So dedela laba vela abangaphakathi manje ukuthi benze konke okusemandleni abo ukuthi bekwenze. Kodwa thina sisayibophezele ekuthenini ke nina nisebenzise ukuthi uDlamini emhla ephuma. Wonke umuntu othi ngifisa ukubona uDlamini, ngifuna ukufinyelela kuDlamini, ngifuna uDlamini abone nami ukuthi ngiyingxenye yabantu ekade bemfisela izinto ezinhle, ngiyingxenye yabantu ekade